Zo iedereen, goedemorgen. Me bar alas mawan sweet odi. Me hoop dat we allemaal emeken boom anganef masragado. Me hoop dat we allemaal de gusontu anganef pa sameken grontapu. Me hoop densma sandeen wamba notu dat densma kan vier betre snel baka dat den kan herstel snel baka dat we begi gadogi. Alla densma sandeen wan notu san e4 burja san e4 kop we begi gadogi densma dati fu densma kan herstel baka snel masa gadu na fesi wina gado baka adat we begigi anga nefa pana loktu anga nefu ala den gado masra gado hanuman shiva gado krishna gado sweli gado ala den gado buddha gado ala den gado we begi den gado meke den tampo we baka anga fesi lieve mensen we gaan pikken politiek tori even en na politiek tori zou gija is op waarheid gebaseerd isabitemi e kontaki politiek sani da mine legi sama mina a waarheid mi e chakon a daarom meke de man bewani kimi daarom meke de man bewani kirmi de man fu abop omdat mecha a waarheid kon en a tori sa mecha kon a fesi no mina enige man in Sarnanja no de enige Surinamer sang abadekati echa a waarheid kon a fesi lieve mensen en ligt van alles maar sabi 2017 mi bedena VAPK 2018 mi bedena VAP 2019 mi bedena VAP 2020 mi bedena VAP dan misref betekent een pauze even en 2022 dat Chan bekar mi fugo yepi apartheid Chan be benader mi fugo yepi apartheid dan mi betayi de manei no me te kwa rus wa mi be abi mi eigen programma na Facebook dan mi no be wani ongeveer een jaar geleden al bijna nog geen jaar maar ongeveer een jaar geleden dat de man karmi baka dan mi taigi de man ja ik wil wel vooral baka die de man voor abop probeer voor kirmi terwijl mi be yepi de man gratis voor soso kurusuwiri be kon probeer voor kiri kurusuwiri en te we taki over dat gratuwiri be dusani nanga kurusuwiri u mus taki over desani san kurusuwiri e dunanga kurusuwiri u mus taki over desani san den aboppers e dunanga kurusuwiri u taki over desan dati you know me frede walibis maso a frede sawe frede na san dati e kirwi en u kisi ala de informatie wamba ala de kai melvin amande ina cyberbende fu abop ook toe ala de informatie u abi ala de stukken u abi ala de IP adressen ala sani u abi de man die na criminelen te je taki je giu mening dat de kon bedreig you dat de sendes ma kon kiri you de sendes ma kon gi mankeri dat na de aboppers en jaren 80 de man be do asem ma pampa sani de man be do jaren 80 kiri omensma omen dames pleeg om in feiten ala de case dat die doofpot de man pot ala sani na doofpot lieve mensen ato sawo ginono ja even kort is op waarheid gebaseerd dat u arki even boom sang kurusuwiri dunanga kurusuwiri sang de man fu abop dunanga kurusuwiri en if you have one family in abop te icon na you fu contact nanga you i musabi dat na kon icon fu kon bedreig you na kon icon fu kon poti vrede you aso de man die se uroko dus eigenlijk bijna ik kan shia orga fu de man die si lekwan criminele organisatie ala de familie fu you sande in abop te de kon na you fu kon giwantori nanga you na vrede de kon poti vrede in you skin de kon yagi vrede kon in you skin omdat de din den basi bravo de saka edegi den basi bravo de fake konu dus de wan poti alasma a sem facilieve mensen archi atorija is op waarheid gebaseerd case we beginnen
Kees Asawini. Kees Asawini, a vrouw die zie na Kurusuwiri ook toe. Zij is een Saramakaans vrouw. Fu brokopondo stipaliwini minosap soort kondre. Masma na wan Kurusuwiri. Mevrouw Asawini, a dame die zie be fetigi aleti fubaka buba. A dame die zie be fetigi Kurusuwiri. Saden abop madunang asma. Den tekasma mindrineti. Chagwe na kayen. Bijna asma bedede. Teke mindrineti. Chara. Hey, de man die zo overheid, jong. Overheid. En den wreed sani. Nanga so blaka buba lek unu srefie do den wreed sani. De abop man die si. Dat de man no one smatak. Next. De, mi alfas mi beni Miranda na efele de man die si. Mi beni Miranda na efele de man die si. Dat de abetre den kirmi da me dede gewoon. Maar mi no one keskesi ne tap mi mo fo. No one keskesi. Arkisa de man die si do nanga mevrouw Asawini. Asawini na wansa maka sembe. Wansa maka muye. Wan gende muye. De man die si go teke Asawini. De man misbruik. De man misbruik je spol. De misbruik. En na zo criminele eurokotok. De man misbruik je spol. Teke mevrouw Asawini. Illegaal. Tja mevrouw Asawini gwe na kayen. Mindrineti. Du omesani anga Asawini. Bijna Asawini dede. Baka dati de man tja mevrouw Asawini kona foto baka. Soto mevrouw Asawini. Teke mevrouw Asawini. Post mevrouw Asawini gwe na Nederland baka konde. Abop duso. Anga wan baka buba. Wan Kurusuwiri enke de srefie. Lieve mensen. Dat de sem samadisi e kontaki. Gratiwiri e dusani anga Kurusuwiri. Unya kayong. Uluku de sani sang Kurusuwiri. Dunanga Kurusuwiri. Adesan datu muluku. U check de san luku san Kurusuwiri e dunanga Kurusuwiri. Asawini na mindri neti den abo posteke Asawini chagwe na kayen. Bijna Asawin bedede. Bijna Asawin bedede. Kurusuwiri du asandati anga Kurusuwiri. Ano gratuwiri du asandati. Dat na case 1. Dat we taki over Belfort. Belfort ook to na baka buba. Kurusuwiri. De man fu abobja. De man pina Belfort te du omesani anga Belfort. Belfort na blakasma. Na Kurusuwiri. Du omesani anga Belfort. Bijna Belfort be dede. Belfort sikite. Bijna Belfort dede. No Belfort. De na srefie Belfort ne gomoro. Belfort sikite amanstengwe. Omeso sikinaki Belfort. Da ete. Bravo be de base ke meke wet. E sukufu meke wan wet. Fu pu Belfort uit DNA. Baka buba e duso anga baka buba. Kurusuwiri busti konde sama. E pina busti konde sama so. Belfort na gado yepi Belfort. Belfort tana Libi. Case 2. Da case 3. Case 3. Na mevrouw Amafo. De sem manja, de sem abop manja. De man legi mevrouw Amafo. Pu mevrouw Amafo na woko. Mevrouw Amafo. Sikite na gado yepi mevrouw Amafo. Mevrouw Amafo na wan baka buba ook toe. Na wan Kurusuwiri ook toe. Abop duso anga mevrouw Amafo. Pina mevrouw Amafo. Du omesanyanga Amafo. Te bijna Amafo. Agado yepi asma. Adena libi ete. Mevrouw Amafo. Is ook baka buba. Is ook een Kurusuwiri. Dan. Dat na mevrouw Amafo. Dat we taki over Kees Asabina. Kees Asabina. Soso de slachtoffers voor abop. Soso baka buba. Soso Kurusuwiri. Kees Asabina. Bravo himself. Legi Asabina. Atendati mi be yepi Asabina. Misrefi shiden dossier. Bravo legi Asabina. Dat Asabina e teke monina go to man. Dat Asabina do disi. Asabina do dati. Asabina do disi. Asabina do so. Te Asabina be chai bravo gona rechter. A later bravo go begi Asabina. Go kregi Asabina. Begi Asabina. Asabina stop a zaak. Dati. Dati
na wan kurus asabina na wan kurusu wiri tu. Me soru sa de mandisi du nanga blaka buba. Sande du nanga kurusu wiri. Dan dat na case asabina. Sande man fu abop du nanga asabina. Da we gona mevrouw Dausa. De sem abop manja. Pina mevrouw Dausa. Du ome senyanga mevrouw Dausa. Te Dausa be kon siki. Dausa be kon siki abe kon mangri. Dausa be komoto uit abop. Nee, de go begi baka. Den go begi Dausa. Den go na Dausa. Begi Dausa te. Nee, Dausa arki. Nee, Dausa go baka terug. Blaka wiri. Kurusu wiri. Duso anga kurusu wiri. De abop ma erigeri so. Anga baka buba. Enke den srefie. Dan. Atra case. Milano. Milano be dena abop. Di Milano komoto na abop. Bijna den kira mantok. O mesani de douanga Milano. Jaren uit de kosi Milano. De tagi Milano o mesani. E bedrijf Milano. O me e soy Milano o mesani. De abop ma erigeri so. Anga blaka buba enke den srefie. Dan. Dat na case Mirano. Da case Miranda. De sem abop ma disi. Belegi mi. Dat mi du o mesani. Kamoksi. Anga bravo ala de mande. Belegi mi dat mi du omesani. Teke mi soto. Mi pai kan hai ome moni. Lasi ome moni. Chai amoksi go na rechter. Na so mi ko wini azak. Dati. Anoka baite. Baka dati. Aboy fu Jason. Sorry. Aboy fu bravo. Jason. Ama kwanga 20 mana Sofia slus. Kon fu kon kimi dape. Dus de ma belegi mi soto mi ka. Ano saidete. Jason aboy fu bravo. Kona Sofia slus. Anga 20 man. 20 tegen waman. Konfu kon kimi dape. Towe omen burudu na de jousu dape. Baka dati de mango pai de mama pima. Man fu kapital delict. Poti a he saak de. Aini doofpot. Kiri atori dati. Dus de soru dat de man is euro de criminelen. De man is na criminelen. Da u go wegi ator dat luku lieve mensen. Da san no kabaite. Da case poki. Diana poki. De manja dusani. Diana poki. Awasama kamuye. Wan gende muye fu bronsi. Bronswek. Hi sembe fu bronsi. Sabi amuye disi. Fami poki. Wenki poki. Diana poki. Na wan gali vrouw. A vrouw Diana poki. Ata duogi anga sembe. Diana poki. Na wan lief sembe. Wan lief vrouw. Di ala sama sabi. A vrouw ja, ata fuveli sembe. Anai muliki sembe. Anai fuveli no inki sembe. Diana poki. A sembra ja. Lei. Enanga leo. De leigi Diana poki. Lei meke ome leigi Diana poki. Pu Diana poki na woko. Te Diana poki be siki. Diana poki siki te bena Diana poki dede. Da gado ye pi Diana poki. Da baka dati. Da no sarde ete. Da bravo kombaka. Ataki ja. Mi abi ome dossier fu Diana poki na oso. Da tuan taki amawani soto Diana poki. Soumar. Bravo wani soto Diana poki soumar. Ataki eye. Mi abi ome dossier. Ome dossier mi abi fu Diana poki na oso. Eye. Justitie mu onderzoek a zaak. Leina amai leigi Diana poki so. Te Diana poki. Be abi fu kon life. Fu kon taki. Fasani go, fasani waka, baka dati bravo, atapu emofo. Dus lieve mensen, uluku den tori sang abope dunanga kurusu wiri. Sang kurusu wiri dunanga kurusu wiri. Daarom mi, ano pit me kosi, ano yan me kosi, ano klas me kosi, man no wamama pima man, muko sormi asan dati tak ya. Gratuiri be dusanyanga kurusu wiri. Gratuiri be dusanyanga kurusu wiri. Bigi luku de sani san kurusu wiri. Dunanga kurusu wiri. De san dati imu bigi luku. Bigi check de san luku. San kurusu wiri dunanga kurusu wiri. San den abop mandisi dunanga kurusu wiri. De san dati imu check luku. Aden tori dati imu check luku. Daarom mi denki kandena daarom feape teke mina uroko. Omdat de masabita ki mine fredef taki. En minai vele na wa keskesi. A enige partij sai pai mi moni alamun na VAP. En fosi mi be de na VAP mi be taki ka. Ano no mi begin taki.
En de busi konde sama disi, e fu no opo wi mofu takitok, de manja e pina, teigo na mungo dape, mi abi o me famia mungo dape, o Miranda ya mutakyo, Miranda ya mutakya takyo, o Miranda adema fu bravo, de mande na ugima o, ala de sama e fele enke pikindagu. Frede no mo de mandisi poti in desma skinso, da de mandisi etaki, de cha demokrasi kon. A de sem mandisi, de sem criminelen disi, de ma e misbruik juspol. De ma e misbruik bepaalde schoten de misbruik. De ma e misbruik a justitieapparaat. Fukan soto sama, fukan tapu sama mofo. De man disi, i kan tak de abop man disi, i kan taki de man disi nou een criminele organisatie. De man disi ano politieke partij is een criminele organisatie. Teluku afasi van de man seuroko. En de man disi, alla de slachtoffers voor de man na soso blaka buba. Alla de slachtoffers voor de man na blaka man. De man be taki bouta dusani. Bouta du dishanga dati. De man disi dusani 1000 mal moro bouta. De man disi dusani 1000 mal moro bouta. Maar alla de sani voor jungle commando voor bravo. Alla de ogri. Alla de dingen. Alla de gewelddelicten. Telekade futide. De man epoti alla sani in de doofpot. Alla sani ego in de doofpot. En dan want to school to de sayepi de man. Epoti de sani in de doofpot. Want to school to de sayepi de man. Anga den criminele activiteiten voor ding. E kibiri den tori. Epoti de sani in de doofpot. Daarom lieve mensen, no one ano class me kosi. Ano pit me kosi, ano yar me kosi. Maar no one mama prima baka buba. Mamuko soi mitaki. Gratuiri. Bedusanyanga kurusuwiri. Asan dat na bestaat. You must begin luku de sani. San you eigi kurusuwiri. Dunanga kurusuwiri. Luku de sani san. De sem abop madisi. De sem abop madisi. Waman dembe kai damali ting. Asan jai hati mi echt. Omdat mi be woko ki damali ting. As Tulmas eiland. Damali ting fu kementi. Damali ting. Damali ting be abi two dames, 2 meisjes. Linda anga Melani. De lebi. Mooi meisjes. Da damali ting be abu ankel be baka be legenda po ankel dembe kai ba jempa. Chobo jempa. Da ina wenkri fu damali ting. Tuma be oroko ki damali ting dape. Robinson anga Freddy. Mino safade kai de mandat bakane. Ma Robinson anga Freddy. Be woko ki damali ting ay wenki. Damali ten be seli alasani. Damali ten be seli gasbom. Mutolu, motor, ijskas. Noem maar op. Alasani damali ten be seli. De sefi bravo manja. Go kisi damali ting. Teina doti. Roof damali ting. Teke omen go to fu damali ting. Case. Doofpot. De man potja zagwa doofpot. Ronald Mokrodeel. Ronald Mokrodeel. Aboy fubas kresdeel. Ronald Mokrodeel amabe naki karate. Da Ronald Mokrodeel be abuan brada. Den be kar Roy. Roy Deel. Da ala den family fu Ronald Mokrodeel. Den Dasangay. Den Ronnie. Den Rudy Adelaar. Den Oscar Adelaar. Den Bram Adelaar. Den Bayanto Adelaar. Sosos Tulmas eiland tori met takija. Adapem gro. Ala de Miami be sabi as Tulmas eiland. Ala de smat disi. De Philippine minosab if na Adelaar of na Deel. De Nolda minosab if na Adelaar of na Deel. Rinia minosab if na Adelaar of na Deel. Maar na so familie. Bas Walter. Amadisi ook to na Adelaar of Deel. Ala de madisi. Die de man ki. Die de man bravo ya. Die de man ki Ronald Mokrodeel. Ay nya busi abrase da pe fu Tulmas eiland. Ala de famille. Tapu de mofu. De frede enke pikindagu. Na wan fudeng. Opo atori. Na wan fudeng takatori disi. Ala de elona bravo baka. Eye. Mikonu. Eye. Mikonu. Eye. Mikonu. Damali ting. Die de man beroof damali ting. Teke den go to fu damali ting. Damali ting.
Die de man beroof den go to teke de sani fu damaliting. Damaliting siki pi a dede bakadati. Bakadati a vrouw fu damaliting masesi. Wat mooi de die vrouw. A vrouw siki pi a dede. Die de man ki Ronald Mokro deel a stoel masailan ta brase dape. Bakres a betan fawe fu da simole. Desa mayana sem pisikonde den betang. Mi be wo ko giba kres mbe mekes popsicle giba kres ama be abuang aparat ye pocha strobe gwanya a plastic da ye pocha strobe a plastic ye to shengo ondro wansani da ye bandai pa da plak asandati wang ai fire da so ye meke den popsicle ka mi be meke popsicle giba kres ala de masabi mi den Anton den Oscar den Rudy Adelaar den Brampi den Dasangai, den Ronnie, volgens mij alle de mandat na Adelaar, den Philippine, den Nolda, den Rinia, den Oscar, Adelaar, alle des maar dat sabi mi, als toen ma Amazeland dat ben bego, alle des maar dat mi sabi, persoonlijk, die Bas Chris deel, aboy fuba Chris deel, Ronald Mokro deel, die ADD, alle den familie voor man, tapu de mo fu pi, no one fu de opo atoli taki. Na wan fu den taki atoli. Na wan fu den. Damali ting akel disi. Volgens mij denk ik na boan kementi kel. Den kementi zama. De vele te na wan fu den taki atori. Ala de vele na wan fu den taki atori. Damali ting dede zomaar akel dede. Damali ting a beroof die de man beroof damali ting chai siki ki damali ting dede zomaar. Damaliting, mi denki akela abe fu kementi. Damaliting, mi denki amaya abe famille fu Dani. Ibe abu amade kai Dani. Dani be abu an foya siboto. Da amabe srefie. Dani be de DJ ook toe. Da ibe abu an takel. Den be kai Theo. A Theo ya, volgens mina albina amabe tang. Theo be abuan band den be kai albina stars da Theo ya anga wan tutamang lebiman anga David lebiman David a demande be pe ainya ben fu bas Theo ba Theo mi denka man of albina da albina stars ala yu da de be kompegi da maliting as Tulmas Island de be kwape kompe poku a ben ya na be fu albina stars. Den ke menti sama beba beni ami denki. Di de man go roof da maliting, ki da maliting, baka dati da maliting si ki dede. Den ke menti sama na wan fu de opo de mo fu taki atoli. Na wan fu ding. Basa wini ook tu, a basa wini ja. A sefi maya, a maya mi denki na fu saye of ke menti. Basa wini, leaf kill, mi be woko gi basa wini ina bar fu basa wini. Basa wini. Amaya misabi amaya lifkel amabeta na heiso dousu da heiso dousu bakase amambe abuan bar basa wini bejanga wan frau de be kai salusia wan pamaka frau salusia basa wini lifkel de maya ki basa wini abrasif maselanti dape suto makoche mfutu ki basa wini mi denka maya na wan saye kel of ke menti mi no sab sot konde fa mama na saye of ke menti basa wini lifkel mi be wo ko gi basa wini ina bar ekin a bar a tembe wani dambe te ko wan soft dingi tembe wani dambe opo wan soft dingi mi be wo ko gi basa wini plus mi be wo ko gi bas kres del plus mi be wo ko gi damali ding ala den di pes dembe hustle. So lees kisi feifi kolu, so lees na tinkolu, atende asa na moni be hei. Ade moni de, mbe woko gi damaliteng, plus mbe woko gi baskres deel, plus mbe woko gi basa wini. Ala de man, singi koloni amase lanti menga singi koloni bede. Singi koloni as Tulmas Island minanga singi koloni bede. Singi koloni de brada fu singi koloni, de nei fu singi koloni. Den balada Alwin ala de mande ala de korok den ta nei fu de mande maku den ala de mandape
de ala dem astulmas eiland dape obede. Dasimole, dape obede. Sem amidisi. Sem amidisi focus mi amamukai dasimole omu. Sem amidisi sem. Amade asungwa watanya aman dede mi denki. Asingate te imambali of gampe. Guduan fu de sola dape de masungwa wata. Da aboy fu sembe dede. Da sembe jompo fugo pu aboy da sem se fi kon dede. Sem focus mi sem amidisi. Amade mukai dasimole. Mi denki amamukai dasimole omu mi denki. Mi no de zeker. Ma demande amande anga dasimole na dem omu amukai of zoiets. Hendrik mukai dasimole ook volgens mij omu. Hendrik zei even de dape tu amazeland dape. Di de manja di basa wini dede basa wini diamant dede na wan fu de sama opo de mo fu takiatori de man tekasani de poti a doofpot. Dus te den abop manjai doe de senanga sama dat de mij gebruik juspol, de mij misbruik juspol, dat de mij poti ala de sanina doofpot. Daarom yo taiju eto alesi. Ano Jan mi ekosi, ano Klaas mi ekosi, ano Piet mi ekosi, maar no wan mama pimas mamu konsor mi taki, grati wiri be dusanyanga kurusu wiri. No wan mama pimas mamu konsor mi asandati. Luku de family if you sa de mandi si kiri. Isabi ome pikinenge deja maselanti. Isabi ome f***inga. Da une taki over den tori fu poki grong. Poki grong anga 106. Anga avobaka. Anga fade kara pres dape. New coffee camp. Isabi ome san demandi si do da se adem pres dat sei. Isabi ome sani ome ome gev. De man teke ala de sani. De poti na doofpot. Ala de case de man poti na doofpot. Dat is semman disi o wani kon soy mi dat grati wiri be dusanyanga kurusu wiri ulibia kasan dat yere utaki over de sani san kurusu wiri do anga kurusu wiri u begin los de san dati op we kon taki over ya moi wana o me sama dede na moi wana me chaligi des ma san dede na moi wana het is niet mooi ano buntaki sama be dede na moi wana God vergeef ons en desma sambe dede dape na mooi wana we chali nanga desma we sarigi desma want ano mooi sambe pasa dape ma tewe goleti kandra over mooi wana fa waka anga de ta sama sambe dede fa waka anga de ta sama sambe dede fa waka anga de sama sambe dede na astuli fa waka anga de sama sambe dede na lawa fa waka anga de sama sandede na gakaba fa waka anga de sama sandede na coffee camp new coffee camp fa waka anga de sama sandede na afobaka fa waka anga de sama sandede na bronsi na fade kare afo brokopono bisdape fa waka anga de sama sandede na lawa gebieden na Banksdorp fa waka anga desma dati desma dat ano sama no dus die zijn geen mensen. Bravo, tegona moi wana ye we leti kandra gide sama ya. Fa waka anga den tasa masambe dede. Desma in het binnenland, in het verre binnenland. San dede dat sei. San de man fujengol commando ki dat sei. Fa waka anga desma dati. Desma dat ano sama no. Zijn ze geen mensen. Dus desma dat ano libisma. Bakres aboy fu bakres gidede. Oto go leti kandra gaboy. Aboy fu bakres giden jongol ma ki abrasif maselanti otewo go let kandra gaboy dati ba sawini di de man ki so mar otewo go let kandra gi ba sawini fade kayeng damaliteng jugo borov damaliteng kisi damaliteng tei damaliteng siki dede otewo go let kandra gi damaliteng desma dat ano sama no zijn ze geen mensen dus desma dati anosma Baskresdeel, te den familie fu Baskresdeel be kwa maselanti da petok. Da aboy de kai Roydale, na wan boy fu Baskresdeel ook toe. Dan ala de familie fu Baskresdeel, temi be woko ina Baskresdeel be abuan bar. Baskresdeel be dry film ook toe, aman be dai kino ina bar fing. Da Baskresdeel, dat te vakantie, da ala de famille fu Baskresdeel di be kondape
Anton, Oscar, Sonia Deel, de Virginia Deel, Omentawang, be kondape na Baskres Deel, Roy Deel na wan fu den boy fu Bakres, wan fu den, da Bakres be abe wan eto wan taboy anga wan vrouw fu lawa, den be kai balada be fatu pikin so. Di Ronald Mokro Deel, dede, di de man ki Ronald Mokro Deel, na wan fu den famille, fu Baskres Deel, di taki atori. Ala e frede enke pikindagu. Da mi beni Miranda, so leisi da abi son fu den DDB, son fu den hypocrite, da de bel mi, e beni Miranda fa wakasade sandie takiyon. Eigi famille, eigi bala, eigi nefo, sande na abop, da de mandate wan bel mi, fu kontapu skreki gimi, e beni fa wakayo sade sandie takiyo, ya mutaki de sande yon. Omdat den de ina criminele bende, de man de ina criminele bende, de frede enke pikindagu, da de wani tapu alas mamofo, asan dat no kan. Asan dat no kan. Mi beni Miranda, mi de bereid fu dede gide buskondesma. Mi de bereid fu dede gidesma. De man die si bravo anga bende fu ding. De man moet tapu anga de criminele handelingen. De man moet tapu anga de geweld sa de man e pleeg. De man moet tapu anga dwengi busi konde sama. De man moet tapu anga pina die de man ja e pina busi konde sama. Meer dan 40 jaren. Meer dan 40 jaren. En die de sama ja stempo ti bravo asamo ogi. Amo ogi. De man e misbruik justitie. De man e misbruik alla soort sani. De man denki de na gado. De man denki de na gado. Alla sama de man pina. Alla sma de man e wani wakana den tapu. Alla sma de man disi e pina. En de beestref no be pina sma solek abop. No one partij in a kondre dis pinasma solek abop. Na de man disi mi kai de slachtoffers fu abop giwi. Sa de man disi do nanga baka buba. Yereja fos mi sluit af. Asawini de man teke asawini. Chai asawini gwa kayen. Amindi neti bijna asawin dede. De man teke Belfort. Du ome sanyanga Belfort. Te Belfort siki. Belfort komoto uit DNA. Bravo be wan meke wet. Fupu Belfort uit DNA. Belfort sikite. Bijna Belfort dede. Amafo. De sem abop manja. Du sanyanga amafo. Amafo sikite. Bijna amafo belas libi. Asabina. Asem abop ja. Du sanyanga asabina. Lady asabina. Taki asabina eteke monya go tumang. Taki asabina e woko go to asabina e dudisi. Te asabina. Be abi fu chai bravo gwa rechter. A later asabina stop azak dati. Dausa. De man dus nga dausa te. Dausa sikite dausa be komangi. Terwijl dausa be de man zwanger. De man be pu dausa na woko. Te dausa be komoto uit abop. A later dausa go baka terug na abop. Milano komoto uit abop. De man dus nga Milano te. Milano. Agadu epi Milano. Beni Miranda. De man do omes nga mi lady mi. Teke mi soto. Fu besende mi gwa Nederland. Mi chai amoxigo na rechter. Mi wini atori. Poki. De man dus omes nga poki. Te poki sikite. Bijna poki bedede. Agadu epi poki. Soso baka buba. Abop epi na jaso. Dan mevrouw GR. Lady GR. Abop dusa nga Lady GR. Poti sama e kosi Lady GR. Lady GR. De dusa nga Lady GR te. Lady GR. Agado yepi de Lady GR. Lady GR. De na Libi. Den abop sama. Den abop sama. E duso anga baka buba. De abop sama duso anga baka buba. Dat de sem keskesi disi. De goede niet nagesproken. Ade sefi keskesi disi. E kontagi dat ja. Gratuiri. Be duso anga krusuwiri. Nyo kosi even. Maar ano Jan me kosi. Ano Piet me kosi. Ano Klaas me kosi. Maar mi na wamama pima. Na wamama pima man. Ne kontagi mi asandati. Dat
gratuiri be dusenanga kurusu wiri. U luku de sani saudu nga blaka buba. U luku de sani saudu nga wi eji blaka buba. Dat we mu luku. No minere a tap sama. Dadelijk nyo blokkeer want tu puru. Mensen u tambung ala fasi mi chai asan dati kona fesi. En dat de musabi wande sama ya. Sama defe soiden atu. De musabi saden du na Beneland. Saden du na Maselanti. Saden du na Lawa. Saden du anga busi konde sama. De musabi. En a bosko putu mi abigiwi. Unom meke tobi. Wamu rigere anga sama. Wamu go teke urak. Ma ime opo imo futaki. Dat no na bosko putu mi abigiwi. Ume opo mo futaki. Unome fele sama enke isefi. Noiti amu fele wan sama enke isefi. Na san dembo antaigi. Utambong groetjes. Bye. One love.